Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kinong alam joko All India Garo Union berkentup yu Presiden Albert Marak, General Secretary Diplu Momen, kinongkit kambah Ahmad hakikat santri ukulalan kuat arja apsan, kilahir syaksnong bernihat, dan penkaya kesnat terikam, balatip kum ke All India Garo Union Regional Union bernihat. Kinong alam joko Regional Union Ribhoi District kikentup yu Sinmun Marak, kum advisor, Simeon Marak, kum Presiden, Ukaran Marak, kum General Secretary, bat kiwi-kiwi gidkhat. Ringkat ke jingi Shimbentalang di Kinong alam joko All Assam Garo Union, ke Garo Students Union, ke All Khasi Hills Aceh Federation, bat kinong syong-syong kejap bendew Garo haber nihat, ke All India Garo Union, ke lapan khai ke nikisnak terikam, penuara ke jingi teli jengki paat Garo, ki berbuhai syong hatam ribuhai. Vice President ana Mr. Singran Marak. Hai bina baca kota. General Secretary Mr. Karan Marak. Hai kota. Additional General Secretary Mr. Shipping Marak.